Kanapo dagiti mo tadto mga miyembros takit. Tatay pa lang umanar jud da dito isang wanan. Apo, di pa nga taas mo nga naibos dagiti nga pulpul bu aya. Anyway, adda tayo nga apo dito launching iti album Apo na pa nga nagbuntog. Ayan, adda tayo nga apo iti launching iti album iti first Isabela United Artist. Baliktad sa jimbagak. Ulitek. Dati yung po iti launching, iti album, iti Isabela United Artist, iti umanang gundaway. Kat! Adan to pa iti sumana sa rano, amuk launay dayda. Yan. In God's will. And of course, thank you very much sa Kumare, ni Kumare April. Thank you very much for singing. Datay partuat, winuputar ni Kumpare Arthur Velasco nga isumot iti nakarehistro apo nga nang surat iti nga sonata. Kat may sabay apo nga sonata ti income iparang kada kayo nagkapo lang apo di album Kat dik amo no makakansyon ti nasaya deto Ako kata iya banda dali nagkanta ti Imon. Dari nagkanta ti Imon. Makakatawa akanya na DJ panang kanta na kat. Kaduan. Madi akasta kaduan iti adasawan na kunana launay kat tulad-tuladin me ngam apo Nagnato boses na nagngato ti timok na isunsapay di nakabuungan na po di sarming di studio me ta iti nagkanta ka imbir kakak na talaga inted na amin ngarod with pride apo kadagiti patating Ilocano with pride no kasi nga panbanag talaga mga ingato tayo dagiti tayo ta addan apo datay may isang kimansyon iti album nga bago tayo pagkantaan siyempre basit pang interview. Kumusta ading ko? Ayos lang. Pinakapoy tatimbak mo napakapsutang kan samo de rabi Nagnervyos agnervyos tataka ba yung agnervyos nalpas tayo album tayo edi ko man. Okay, anyway, we have nagadua po ti viewers sa itatatayket sa bali iti naka-koneksyon nak apong internet. Kita tamayatan. Okay, kunwari ka hangkam amo kano interview ka man, kunwari hangkam amo. Okay, good afternoon, miss. Yes, good afternoon. Okay, may I know your name? My name is Mary Jane Benito Kalatan. And where are you from? I am from Philippines. Philippines talaga. Ano nga ili? Rojas po. Rojas, Isabela. Yes. Man, adala kay mon. Adda. Amok ti ubraan nila kay mo. Anya. Agdog-dog sol nga kunada apo. Nila kay na apo kat may isa nga billiard player. Yes. Katawagan kami iti dumodog sol. Anyway, kumusta mo iti music di Rojas? Still the same. Very... Awa maisong ba na? Very, very much. Very, very much popular iti isuwat at tadjay. Wow, kita man laang. And this is, syempre, nagbanugan tayo dito isong alakamon tayo kumamot. Hanga dagitay. Isong dagitay apo dumdumgag ita nga adati recording machine. Hanyo kuma-record apo sa ilalako di tayo igit ta sayang apo dagiti nagbanugan ti artist iti Isabela. Yes. Ngarot nakasagana ka nga mang kansyon, di sonatam. Yes. Dito nga den, kaaro ba? Para po sa inyong lahat. Kaduan da ngarat apo nga dumngag. Aganos iti kinapigsa ti ngiwa na ni Second voice. Awan umay to dito ag second voice. So ladies and gentlemen, apo nagaduunay nga introduction gun. Dahil to yan apo, iti nagkansyon ti Imon. Kaduan iti adasawa na nilalaki manangim ken ni bakit na nang nangruna no adama paliw na katext me menu kasar sarita na mapantu agbartek sa kanto agwala no sumangpet ni bakit na sungatin na isumiten
dasawa na nilalaki manangim ken ni bakit na nang runa no adama baliw na ka-text me menu kasar sarita na mapanto agbatek sa kanto agwala no sumangpit ni bakit na sungaten na isumiten pagrugyani ti abada kasi ni babay no isuket kabilinda ngem mapay si kalakay ket saan ket takasjay no maminsan ket siya payen tay maupay di nagsamiten ay ayaten apulos metadyak makita maging kakanyak no siya tay kurso na dada at sa pagsasaong at ibuntan dani ayat ngem no masubra ang mayan ayat ket marakrak yung tay nga rutliklikan alabas sa panagatap tapno na yan ayat ket tubayag ngem mapay si kalakay ket saan metakasjay no maminsan ket siya payen tay maupay di nagsamiten ay ayaten apulos metadyak makita maagimon ka kanyak no siya tay kurso na dada ngem mapay si kalakay ket saan metakasjay no maminsan ket siya payen tay maupay di nagsamiten ay ayaten apulos metadyak makita maagimon ka kanyak no siya tay kurso na dada di nagsamiten ay ayaten apulos metadyak makita maagimon ka kanyak no siya tay kurso na dada. Maraming salamat.